یەکێک لە گرنگیەکانی هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان بەرزکردنەوەی داهاتی نیشتیمانیە کە کاریگەری زۆری دەبێت لەسەر بژانەوەی بازار کڕین و فرۆشتن. چووکە گەشتیاران کاتێک سەردانی شارێک دەکەن بێگومان لە بچووکترین تاکو و گەورەترین شت پێویستیان پێ هەیە بە تایبەتی کڕین، ئەمە کاریگەری باشی دەبێت لەسەر بژانەوەی بازار و لەبارەی ئەمەدەکاریەکانی ڕێوار محەممەد بەرپرسی ڕاگەاندنی بەڕێبەتی گەشت و گوزاری دووهۆک لە دووهۆکەوە وەردەگرین. کاک ڕێوار ئەم کاتت باش و جەژنت پیرۆز بێت. دوێنێ بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری دووهۆک ئاماژێ بۆدا کە پلانیان هەیە پێشوازی لە 1 ملیۆن گەشتیار بکەن ئەم ساڵ. پلانی ئێوە بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران بە تایبەتی لە جەژنی قوربان چۆنە؟ چۆن داتان ڕێژتووە؟ البراهية بناوي ريفابريا گشتیا گشت و گذار الپارێزگەها دووکێ جەژنا قوربانی لە کارمەندên کوردستان 24 و تەواو مسلمانên جیهانê و کوردستانê و تایبەت yên parێزgeha دووکێ پیرۆزتیەم وەکو پێشتر jî me amaje pêkirî ku pelkefta hatina cejna qurbanî rêveberiya giştiya geşt û guzarê li parêzgeha duhokê wekû her helkeftekا dî planeka baş danaye bû çendê ku baştirîn şêwe pêşwazî û xizmetkirina wan geştiyaran bihêtekiriniyên ku seredana parêzgeha duhokê dikin. Plana rêveberiyê ku dihê roja berî cejnê bû kefte warê bi cih înanê da cenabê rêveberê giştiyê geşt û guzarê li parêzgeha duhokê gel 15 تیمên rêveberiyên ku merema pêşwaziya geştiyaran bû cejna qurbanî hatîne pêkînan li wan zalgehan amade bûbûn yên ku geştiyar têda tênet nav parêzgeha duhokê da û li wêrê av û şîrînahî û rêberên geştiyarî û proşer ser geştiyaran belav dikirin. Zêdebarî ve çendê her çarçovê wê planê daya ku ji laya rêveberiyê ve hatiye danan et her çar rojên cejna qurbanî da lijnên pişkinînê li rêveberiya giştiya geşt û guzarê li parêzgeha duhokê bi şev û roj dêt erkê xuda bin bû wê çendê bizanin aya astê papendbûna bingehên geştiyarî li sinûrê parêzgeha duhokê bi çi şêwe ye her bingehekê pêgîr jîne bi dildî fiyasayê seredarî gel hêtekirin. Bi spasî ve ku rêveberiya giştiya geşt û guzarê li parêzgeha duhokê hemahengiyeka baş gel hemî saziyên peywendîdarên mîrî bi taybetî rêveberiya asayişa parêzgeha duhokê rêveberiya zalgeha rêveberiya hatnûçûnê û polîsan çendîn saziyên diyên peywendîdar heye bû wê çendê ku baştirîn şêwe bişên xizmet û pêşwaziya geştiyaran bikin ji birî saziyên hikûmî me hemahengiyeka baş gel komala اوتیل و خارنگهên gozarî parêzgeha duhokê her wisa komala geştiyarnasên Kurdistanê heye bû wê çendê ku em hemî pêk ve bişên baştirîn xizmet pêşkêşî geştiyaran لەبارەی گرنگیدان بە سەکتەری گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و بە تایبەتی لە پارێزگای دووهۆک ناوچەیەکی سەرنجڕاکێشە و سروشتێکی جوانی هەیە توانرێەوە بەرهێنانی بۆ بکرێ یاخود شوێنی گەشتیاری سەرنجڕاکێش دروست بکرێ. ئەنی چ پلانێک هەیە بۆی ئێوە پێشوازی لەم هەموو گەشتیارە بکەن کە لە ڕۆژانی جەژندا دێتە پارێزگاکەی ئێوە یاخود پارێزگای دووهۆک ئامادەکاری دەڕووی حەوانەوە شوێنی حەوانەوە کراوە ینی دەتوانرێت پێشوازی لەو گەشتیارانە بکرێت کە دێنە دووهۆک؟ ez li destpêkê bersiva pisyareta êkê bidem wekû we berhênan spasî ve bi taybetî li ser demê kabîna neheya hikûmeta Herêma Kurdistanê hemî asankarî bû we berhêneran di çarçovê yasayê de hatîne kirin ku zortirîn rêja bingehên geştiyarî projeyên geştiyarî li parêzgeha duhokê bihêne çêkirin. Ji destpêka sala 2022 heta dumahiya Heyva Gulanê Piterî 20 bingehên nîyên geştiyarî li sinûrê parêzgeha duhokê hatîne vekirin. Her ev roja êkiya cejna qurbanî mezintirîn komalgeha geştiyarî ku kojmê zêdetirî 2 milyar dînaran ji layê we berhênerekê xelkê devera Amêdiyê ve li nahiya Dêrelûkê hate vekirin ku komalgeheka mezina geştiyariye çendîn park melavangeh اوتیل cihên bihên vedanê bixwe girîtin ev keftiye xizmeta wan geştiyaran da û her wisa xelkê deverê dayên ku seredana havîngeha nahiya Dêrelûkê dikin taybetî navê wê havîngehê ku navê axa hatiye vekirin şinokê ve ew proje dit xizmeta geştiyara da bîzê devbarî ve çendîn projeyên dî me hene nuket qonaxa nîjenkirinê dane ji wana otêla berî otêla hecerî li havîngeha sersingê ku kar nêzîkî 5 sadê têda hatiye kirin ser şêwazê wê berî bihête çêkirin tilifrîka çiyayê garey ew jî tirêdaya kuldemekê nêzik dest bi cihînanawî projeyê jî bihête kirin. Sebaret cihê ve hewandinê li parêzgeha duhokê li parêzgeha duhokê 110 cihên ve hewandinê me hene ji otêl û motêl û şiqên rayxistî ku di şiyanên van cihan da ye şevane 15,000 geştiyar li parêzgeha duhokê bimînin. Heke hat û rêje ji vê zêdetir jî hatiya geştiyara
سردانا پارێزگەها دووهوکێ بکەن ژمارەن ڕێبەبەریە گشتیا گەشت و گوزارێ لە پارێزگەها دووهوکێ لە هەمی بنگەهێن گەشتیاریت بەڵافکردنە زێدەباری بە چەندێژی لە زاڵگەهان ڕۆژانە ژمارەن ڕێبەبەریە ژلای تیمن بۆ جەژنا قوربانی هاتینە پێک ئینان لەسەر گەشتیاران تێنە بەڵافکردن هەر گەشتیارێکێ ئاریشێکیان جێ بە حاوەندنێ بدەست نەکات تەلەفۆنا وان ژمارەن ڕێبەبەریە بکاتن ئێکسەردە جێ بە حاوەندنێ ژلای مەڤە بۆ هێتە دابینکردن ژبەرکومە ژبلی ئەو جهن مە ئاماژە پێکری چەندین جهن یادەژی مەهەنە کاگڕێوار گەشتیار کاتێک سەردانی شارێک دەکات بێگومان داهاتی نیشتیمانی لەو بازارە لەو شارە زیاد دەکات یعنی تا چەند ئێوە بازارتان ڕەخساندووە بۆ ئەوەی گەشتیار زۆرترین پارە لە شوێنە گەشتیارەکان خەرج بکات تا چەند ئەو ڕێکار و ڕێنمایانە بە دروستی جێبەجێ دەکرێن بله هر دوباره سپاسی و سردم کابینا نهی حکومت هرما کردستانه بویا اگر کو آسانکاری هم بو گشتیار راجی تنه کرن دم سردان پارێزگەها دووهوکێت کن هر وسا گرنگی که تایبەت جیب کرد گشت و گزاره هات یادان و کو پشتوانی که زیادتر الوی کردی تده کرن بو چنده کو روز بو روز هاتنا گشتیاران بو پارێزگەها دووهوکێ زیادتر لی بهتن هر گشتیاره که بهت ناف پارێزگەها دووهوکێ دا نبتنه کو بنگه گشتیاری سنور پارێزگەها دووهوکێ بکارت کردن بلکه چندین سکترین دیان جیان جید ناو پارێزگەهێ دا کارت کردن دم ڕێژە هاتنا گەشتیاران بۆ پارێزگەها دووهوکێ زیاتر لێ بهێتن بێگومان بنگەهێنمەین گەشتیاری جیب تایبەت هەکەزل بە حەزل جهێن گەشتیاری بکەم پارێزگەها دووهوکێ گونوکە پتری 12000 دەلیڤنکاری لە بنگەهێن گەشتیاریین پارێزگەها دووهوکێ هاتینە پەیداکردن چەند ڕێژە هاتنا گەشتیاران زیاتر لێ بهێتن دەلیڤنکاری جی بۆ گەنجن پارێزگەها دووهوکێ زیاتر لێ قوربان بنگەهێن گەشتیاری کار بکەن ڕێوار محەممەد بەرپرسی ڕاگەاندنی بەڕێبەتی گەشتگوزاری دووهۆک سپاس کە لە دووهۆکەوە لەگەڵمان بوو